Hawnhekk qegħdin ġewwa Sajda fil-Libanu. Propju fil-post fej missili Iżraeljani laqtu żewġ Blokok u inqatlu 72 ruħ. Il-maġġoranza tagħhom tfal, nisa u familji. Miegħi għandi lil Magda li ħadd tispjegalna ftit x'ġara. B'29 Ajlul Kien l-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar mingħajr twissija l-Armata Iżraeljana attakkat hawn żewġ binjiet mimlija nies pajżana, familji u tfal, 72 ruħ inqatlu b'kollox. The building was 5 floors yes and 2 floors in the basement. -1 and -2 -1 and You had friends who lived here. Can you tell us about your friends? yes من قصدك Kelli ħbib tiegħi jgħixu hawn, żewġ familji u familja tal-lim mill-istess skola fejn għallem jien. Għalliema li krew hawn għaliex din il-parti hawn jgħixu ħafna nsara u normalment fejn ikun hemm l-insara ma jsirux attakki. Allura l-familja ta' dan l-għallim ħassewhom iktar sikuri li jiġu hawn u fit-tieni ġurnata li kienu hawn seħħ l-attakk u qatel 72 persuna. What did you see? What did you hear? سمعنا صوت Smajna ħoss ta' bomba u splużjoni u ġejna niġru lawn u rajna dawn iż-żewġ binjiet meqruda l kollox. Ħafna nies kienu xokjati, ma kinux jafu x'laqathom. Illi ngħix hawn 15-il sena u ħadd qatt ma basar li ssir xi ħaġa bħal din. Ma kien hemm l-ebda raġuni għal dan l-attakk u lanqas kien hawn twissija. Jean Paul. Sajda mill-Libanu.